Whitehall Parkway, Baglan, Llanselwr, Castell Nedd, Sgwyn, and Llanbed ac Abertawe. Platfform 4A am y gwasanaeth unedau munud i 9 o'r gloch trafnidiaeth Cymru i Abertawe. Am yn ymwneud tren, ewch yn ymwneud sy'n platfform tren ac yn enw platfform Ysgol Cymru. The next train to depart, platform 4A, will be the Line 12 Transport for Wales, service to Swansea, calling at Bridgend, Kyle, Port Talbot Parkway, Baglan, Britton Ferry, Neath, Sgwyn, Llansamret and Swansea. Platform 4A for the Line 12 Transport for Wales, service to Swansea. When boarding the train, please mind that until the train comes up on the bridge. Y trên am Platfform 2 yw gwasanaethau munud wedi 9 o'r gloch trafnidiaeth Cymru i Gaergybi. Yn galw am Casnewydd, Cwmbran, Pontypridd, Nefyn, Penffordd, Llywio, Cravenhams, Trwyn Strefi, Amwythig, Owen, Owain, Rhyw-Afon, Wrexham Gyffredinol, Caer, Fflint, Prestatyn, Rhyl, Blaencolwydd, Cyffordd Llandudno, Bangor, Llanfairpwll, Bodorgan, T-Croes, Rosneigr. Platfform 2 am y gwasanaethau munud wedi 9 o'r gloch trafnidiaeth Cymru i Gaergybi. The train at platform 2 is the Line 21 Transport for Wales, service to Holyhead, calling at Newport, Cwmbran, Pontypridd, Newing, Abergavenny, Hereford, Ludlow, Cravenhams, Church Stretton, Shrewsbury, Goulburn, Chirk, Melbourne, Wrexham General, Chester, Flint, Prestatyn, Rhyl, Colwyn, Llandudno Junction, Bangor, Llanfairpwll, Dorgan, T-Croes, Rosneigr, Bangor and Holyhead. Platform 2 is Line 21 Transport for Wales, service to Holyhead. Prestatyn, Rhyl, Blaencolwydd, Cyffordd Llandudno, Bangor, Llanfairpwll, Bodorgan, T-Croes, Rosneigr. Am y gwasanaethau munud wedi 9 o'r gloch trafnidiaeth Cymru i Gaergybi. The train at platform 2 is the Line 21 Transport for Wales, service to Holyhead, calling at Newport, Cwmbran, Hereford, Ludlow, Cravenhams, Church Stretton, Shrewsbury, Goulburn, Chirk, Melbourne, Wrexham General, Chester, Flint, Prestatyn, Rhyl, Colwyn, Llandudno Junction, Bangor, Llanfairpwll, Dorgan, T-Croes, Rosneigr, Ballyway and Holyhead. Platform 2 for the Line 21 Transport for Wales, service to Holyhead. Platfform 3 am y gwasanaeth munud wedi 9 o'r gloch trafnidiaeth Cymru i Frodyr. Train now approaching platform 7 is the Line 16 Transport for Wales.